pastor hamuna ang giyat dinong sahat hujalo hamit asabako mana maralto jadulu goyang ko na marubya oras mahami na majalo ditangyang ngami kita ba madihamu disikka ni na mga leya ang giyat ipaso-paso yang kasaluhut na asabona niya ay pulin may didolok ni sitapogan yang kanauli ng pinatupamuna kita ba amang buru dihamu sa luhut na yang kasinadong matutura ka damang majo dogang dugodang pangeleki mate asa rohami mangel lau mermeme buru nami diso gudang mermeme Sesa
kasih terus naik cabai kamu tuh pita-pita naik. Ini menelebat. Jadi mau sini dah. si tio-tio pada mematuang sangat.